Dutangire twibaza kuki u Rwanda ruhora rushinjwa guteza umutekano muke mu karere ruherereyemo k'Afrika y'Iburasirazuba. Ubu tuvugana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda idatera hejuru kandi itabaza isi yose ivuga ko yatewe n'u Rwanda mu ishusho ya M23 idatuma abakomeye muri Kongo baryama ngo bagoheke. Mu 2015 igihugu cy'u Burundi cyashinje u Rwanda kuba inyuma y'abashatse guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ibyasize inzigo yasize imipaka y'u Burundi na n'ubu icyugaye ku banyarwanda n'abarundi bifuza kugenderanirana. Mu kwezi kwa kabiri kwa 2019 Uganda yavuze ko u Rwanda rwohereza abatasi i Kampala bo kudobereza umutekano wayo. Kuva ubwo kugeza mu ntangiriro za 2022 imyaka 3 yari ishize ibihugu byombi bishinjanye ubugambanyi. Icyo gihe kwambuka umupaka ujya hakurya cyangwa uza hakuno byari kirazira. Ku ngoma ya Jakaya Kikwete mu 2013 igihugu cya Tanzania cyavuze kidaciye ku ruhande ku Rwanda rufasha M23. Kikwete wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania yerura ko u Rwanda rukwiye rwose kwicara ku meza y'ibiganiro na FDLR. Icyo gihe ibihugu byombi byarebanya y'ingwe birangira abanyarwanda barenga 4,000 birukanwe muri Tanzania bahambirizwa ku manywa y'ihangu nta n'impamba mu byo bavunikiye mu binyacumi byinshi byari bishize. None kuki u Rwanda? Abagande batu Rwanda, abarundi nabo batu Rwanda, abanyatanzania nabo bati u Rwanda, abakongomani nabo batu Rwanda. None se u Rwanda rwaba rwarabaye umuturanyi mubi cyangwa rwagowe no guturana n'abaturanyi batifuza ko rutera gatambwe? Byanga bikunda ari ukuri nubwo bigoranye kukumenya. Muri iki kiganiro turifashisha inyandiko z'abahanga muri politike n'imibanire y'ibihugu, abahanga mu by'intambara no guhosha amakimbirane n'ikindi cyose twashyikira, maze tumenye ukuri kuri iki kibazo kiri mu mitwe ya benshi. Turamenya impamvu za politike, iz'ubukungu, iz'imibanire, amateka kuri ibihugu byose, ndetse twumve n'uruhande rw'u Rwanda, kandi niturasoza tutamenya ingaruka y'ibyo byose byasigiye u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Inkuru itangirira ku rupapuro rwa 348 n'urwa 349 rw'igitabo imirimbanyi mu kwishyira ukizana kwa Afrika Walter Rodney yise How Europe Underdeveloped Africa, aho uyu munyafrika yanditse ati: twebwe abanyafrika twararuciye turarumira maze twakira buhumyi imipaka twakatiwe n'abagashaka buhake. Ibi turabireka ngo nuko badusigiye ibihugu bihamye, nyamara ingaruka zo kwirengagiza amoko yatatanyijwe n'imbibi zarengerewe turi kuzibona, tuzakomeza kuzibona no mu gihe kizaza. Birumvikana ko ucyumva ayo magambo wakwibaza aho ahuriye n'ikibazo twahereyeho, ariko buretse gato. Imwe mu isoko twaheraho yo kutumvikana hagati y'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi ishingiye ku kibazo cy'abanyarwanda baherereye muri ibyo bice kandi bajyanyweyo n'icibwa ry'imipaka cyangwa andi mateka yaranze iki gihugu dukesha kuramuka. Ibi nabyo biradusaba ko tubyumva twigengesereye gutya. Usomye witonze urupapuro rw'191 rw'igitabo History of Rwanda from the beginning to the end of 20th century cyanditswe n'itsinda ry'abanyamateka muri kaminuza y'u Rwanda bari bayobowe na Professeur Paul Rutayisire amwe na Professeur Deo Byanafashe. Usanga baranditse ko mu kwezi kwa gatanu mu 1910 i Buruseli mu Bubiligi habera inama yahuje Ubudage bwakolonizaga u Rwanda, Ubwongereza bwakolonizaga Uganda n'Ububiligi bwakolonizaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Kongo Mbiligi. Ngo muri iyi nama u Rwanda rwambuwe ibice binini byo mu burengerazuba no mu majyaruguru birimo n'ikirwa cy'Ijwi n'igice cy'ikiyaga cya Kivu, intara yitwaga Byishya na Gishati ubu byabaye intara ya Kivu y'Epfo n'iya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twibukiranye ko na n'ubu ari abanyamurenge bavuga ikinyarwanda neza, yewe bakabana bamwe mu bagize M23. Ikindi gice cy'amajyaruguru y'u Rwanda cyitwaga Bufumbira cyometswe kuri Uganda. Ubu ni ibice bya Kabare, Kisoro, Ntungamo na Rukunguri. Berutse no kugarukwaho na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku itariki ya 8 z'uku kwa kabiri kwa 2025 mu nama yabereye Dar es Salaam muri Tanzania yahuje ibihugu bigize East African Community na SADC. Muri aya makosa yakorerwaga i Buruseli nta munyafrika n'umwe uhari. Hari uduce twabishugi hafi y'u Burundi, Itambi na Buhunde hafi ya Kongo twari ubwami bwigenga kandi buvuga ikinyarwanda bukanatanga amahoro i Rwanda, natwo rero twajyanywe ubwo. Nubwo turabona n'izindi mpamvu, ariko cyatumye nkubwira ko aya makimbirane ariyo nyirabazana hagati y'u Rwanda n'abaturanyi nuko kuva icyo gihe aba banyarwanda babarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batigeze na nibwo bumvikana na leta ya Kinshasa. Nubundi isa naho yibera mu kindi gihugu, dore ko kuva Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru kuri biyoborwa na guverineri Bahati wa M23 kugeza i Kinshasa hategekwa na Tshisekedi harimo ibirometero 2600 birenga, bijya kungana neza no kuva i Kigali ukanyura mu Burundi ukambukiranya igice cya Tanzania ukarenganya Zambia maze ugahingukira i Harare mu murwa mukuru wa Zimbabwe. Ibi bishyize no mu nyurabwenge ubwabyo bitangira kubyara amahari. Bari abanyarwanda navugaga rero barimo General Makenga uyobora M23, Laurent Nkunda wayishinze ndetse na General Bosco Ntaganda wayiyoboyeho, kandi igituma byose byivangavanga nuko abenshi banakunda u Rwanda kurusha Kongo. Ibi wabyemeza kuko abangaba ku rugamba rwo kubohora u Rwanda rwa FPR Inkotanyi baje gutanga umusanzu wabo. Iyi kabindi impamvu ituma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itabura kuvuga ko nta kabuza aba bantu bafitanye isano n'u Rwanda kuko bavuga ikinyarwanda kandi n'abanyarwanda mu buryo bw'amaraso kurusha abakongomani.
ibyo kuba bakunda u Rwanda nibyo rwose, kuko ahubwo hari n'abandi benshi bagiyeyo muri bya bihe bya kera mu muryango w'ubwami bw'u Rwanda w'Abanyiginya bajyanye n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga ubwo yacirwaga imoba n'abakoloni mu 1931. Hari rero n'abandi banyarwanda bari mu Kivu ya ruguru bagiyeyo mu kinyejana cya 19 bahunga imisoro ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Abandi banyarwanda batisanzeyo biturutse ku icibwa ry'imipaka bo n'abatunzi bagiye bakurikira inzuri cyangwa baciwe n'ubwami bw'Abanyiginya. Aha ntituze no kwibagirwa abandi banyarwanda bari mu mutwe wa FDLR. Mbega tubisobanuye neza twavuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abanyarwanda benshi bagiyeyo mu buryo butandukanye. Dore ikibazo kivukira rero. Ubutegetsi bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri Marshal Mobutu Sese Seko Kuku Ngendo wa Zabanga kugeza kuri Felix Tshisekedi bakomeje guheza aba bakongomani b'inyoko nyarwanda kuva muri politike, ubukungu n'indi mibereho y'igihugu. Ibi birumvikanisha ko kuri abo bategetsi ubukongomani bwaba b'inyoko nyarwanda bushidikanywaho nta kabuza. Sabanyapolitike bahize ubu bwoko nk'uko umwanditsi Severine Otesere yabigarutse mu gitabo cya The Trouble with the Congo, kuko ngo n'andi moko yo muri Kongo nk'ababembe bangurunuka aba banyarwanda nabo bisanze mu gihugu batabisabye, ku buryo hari intambara z'imitwe yitwaje intwaro n'ubundi aya moko avuga ikinyarwanda abari mu ntambara n'andi moko. Abandi bo bati bisanze bameze nk'abayahudi mu 1948 ubwo boherezwaga gutura mu gice cya Palestine ubukiswe Isiraheli, bagoswe n'abarabu abanzi babo bibihe byose. Aho umunyamatsiko yatangira kwibaza ngo u Rwanda rubizamo gute rero? Igisubizo cyumve witonze. Mu 2013 Robin de Konin, impuguke mu by'ubukungu ikorana n'umuryango w'abibumbye, yakoze ubushakashatsi ku kibazo cya M23 n'ubu butaka butuweho n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, maze asohora inyandiko y'impapuro 18 yise Striking Gold. Yavuze ko mu bice bya Kivu zombi atuye abarwandofone ngo harunze amabuye y'agaciro uwo ari we wese igihugu cyari cyo cyose ngo bakwifuza gukoza imitwe y'intoki uhereye no kuri leta ya Kinshasa n'abandi banyekongo. Ibi batarabisobanukirwa rero nk'uko Robin de Konin akomeza bivuga ngo aba bakongomani b'inyoko nyarwanda nabo babaye agafuka atari imvugo rimwe, ku buryo ngo mu gushinga imitwe yo kwirwanaho yavuye muri M23 nabo basaga n'abashaka kurinda iyi mari Imana yabihereye batavunitse. Uyu mugabo yanditse muri Striking Gold ko Bosco Ntaganda, Sultan Makenga n'abandi ba M23 ngo bashimuse leta ya Kongo ayo mabuye y'agaciro, ku buryo ngo mu bibarizwa mutungo wayo ngo iyo mari ntirimo. Ibi rero bikomeza gushavuza ubutegetsi bwa Kongo. Nkaho ibi bidahagije banagerageje kujya babarwanya, ahubwo bagasanga bafite ibikoresho n'imbaraga bihagije ku buryo babafatana Goma na Bukavu, imirwa mikuru ya Kivu zombi. Hanyuma ikibazo kikabazamo kiti aba bantu bakuraho ubufasha bungana burya. Kubera ko rero abayoboye M23 n'abayishinze bafashije FPR mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubwo bari bahanganye n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana, ikindi bakaba bavuga ikinyarwanda cy'umwimerere, bakaba n'abanyarwanda kandi ntibabure kugirirwa impuhwe n'u Rwanda. Igisubizo kikaba ko nta gushidikanya nta yindi leta yo kwisi yabafasha itari leta y'u Rwanda. Hakwiyongeraho rero ko buri ntambara ibaye abenshi muri bo badasiba guhungira mu Rwanda, kandi n'abanyarwanda bagatera hejuru bavugira abo bavuga ururimi rumwe. Leta ya Kongo none ikabishimangira ivuga ko noneho n'impumyi yabyibonera. Dukize ku wundi munzani ngo tumenye ngo ninde ufasha M23 ku buryo igira ubushobozi bwo kuzonga igisirikare cya FARDC, Abarundi, FDLR, Wazalendo, Sadeke, kongeraho n'abacancuro, duhita tubona ukundi kuri kwirengagizwa. Muri Striking Gold, Robin de Konin yanditse ko M23 ikura akayabo mu mabuye y'agaciro aherereye mu bice igenzura. Uhereye kuri Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububirigi bwashegeye gufatira ibihano Rwanda n'abandi, ngo nta n'umwe utakorana na deal n'abo barwanyi kugira ngo bamwihere kuri iyo mari nawe akabaha amadolari make, dore ko ngo bibari nko kugura mu cyamunara, maze nabo bakabona ubwo bushobozi bwo gukinagiza ingabo za leta nizo zose bashumurizwa na leta ya Kongo. Ubwo twanzura ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo, twakwemeranya ko impamvu nyamukuru ishingiye ku banyarwanda bisanze muri iki gihugu bitewe n'impamvu z'amateka twabonye. Ibi kandi bikaba bisobanuye ko kuva ubu kugeza mu bindi binyejana biri imbere, iyi ngingo izakomeza guteranya ibihugu byombi keretse nivugutirwa umuti urambye kandi wemeranyijweho n'impande bireba, bitari ya masezerano twagiye tubona mara amezi 3 agahita atagaciro. Mu majyepfo y'u Rwanda hakaba ikindi kibazo, urwangano hagati y'abashinga ntahe n'abanyarwanda. Icyo twibuka nuko hari tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu kwa 2015 ubwo General Godfrey Niyombare yatangazaga ko akiza akadomo nako atembagaje ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza wari wagiye mu nama muri Tanzania. Icyo gihe yavuze ko amuhoye guhindura itegeko nshinga agamije kwiha izindi manda. Abaturage benshi batashimaga imitegekere ya Nkurunziza, bamwe yewe batazi niyo bijya biroshye mu mihanda babyina intsinzi. Gusa icyo batamenye nuko abarwana cyaka ba Nkurunziza barimo n'abasirikare benshi bakomeye bari bamushyigikiye.
byose byarangiye Petero Nkurunziza agarutse Bujumbura yemye anamwaza bari bishutse ngo baramwambura inkoni Imana yamwihereye nk'uko yakundaga kubivuga. Ahereye kuba yari yabonye mu mafoto n'amashusho y'bitangazamakuru bose Nkurunziza yakuburiye mu buroko utabariyemo abibiziga byabo byatoraguwe mu migezi, ku mihanda, mu mashyamba no mu mihana. Gusa abaciye akenge bo tayari bari bamaze guhungira mu Rwanda rugikubita. Kuri Nkurunziza ngo icyo cyari ikimenyetso cyerekana ko leta y'u Rwanda yari ifite ukuboko muri uwo mugambi. Uko niko yabivuze. Yahise asaba ko abo yitaga ibisuma basubizwa mu Burundi bakagizwa imbere ya sentare, ariko nyamara bitewe n'amategeko arengera impunzi abatarabyifuje bagumye mu Rwanda, maze urwangano rutangira ubwo ku buryo kuri leta yamusubiriye na nubako kakira kangononwa hagati yayo n'iya Kigali. Twirengagije gato ibya 2015 tukifashisha politike n'amateka, twahita tubona ko kuva mu bihe bya kera abanyarwanda n'abarundi basa nk'abavandimwe ariko bapingana bikomeye, bameze nk'abana b'inkurikirane. Hari itsinda ry'abanyamateka bayobowe na Charles Gahima na Augustin Gatera banditse igitabo bakita Rwanda Ancient Modern History, maze ku rupapuro rw'105 bavuga ko ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge ngo Burundi bwatangiye kurubanira nabi kandi ngo ibihugu byombi bitangira gupingana kuko byasaga nk'aho ari impanga. Nibyo kuko byose byakoronizwaga hamwe, yewe ababirigi bakabyita igihugu kimwe, Rwanda Urundi, umurwa mukuru ukaba usumbura yaje kuvamo Bujumbura. Kuva ubwo umubano w'ibihugu byombi wari uw'agapingane. Ibi ariko byaje kurushaho kuba bibi mu ijoro ryo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 1994 ubwo indege yo mu bwoko bwa Falcon yari itwaye perezida w'u Rwanda icyo gihe Juvenal Habyarimana na perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yahanurwaga. Abarundi benshi barimo n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bakomeje kuvuga ko leta y'u Rwanda itatanze ibisobanuro birambuye ku rupfu rwa Ntaryamira wabo, maze ibyo byose kugeza mu 2015 byari byarakomeje kuzana igitotsi mu mubano w'ibihugu byombi. Gusa abahanga mu bya politike y'akarere bo bakavuga ko uretse agapingane muri politike nta kindi kibazo gikomeye muri politike y'u Rwanda n'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yigeze yumvikana avuga ko imipaka ifunze mu buryo bwa politike, ngo naho ubundi abanyarwanda n'abarundi ari abaturanyi beza. Yigeze kuvuga ko babura amatari bo ku mpande zombi badasiba kuvugana, bityo ko byari ibya politike. Aha rero nta kundi twahava twumvikanye ko abanyapolitike nibicara ku meza bakemeranya iyo politike itumvikanwaho, ibyiza bizataha ku mitima y'abavuga ururimi rumwe mu bihugu bibiri bitandukanye. Iyi politike kandi yo kutumvikana no kudahuza umugambi niyo yigeze gukomanya imitwe ya leta y'u Rwanda na leta ya Dar es Salaam mu 2013. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 mu 2013 BBC yasohoye umutwe w'inkuru ugira uti Why has Tanzania deported thousands to Rwanda? Muri iyi nkuru BBC yanditse ko uwari perezida wa Tanzania icyo gihe Jakaya Mrisho Kikwete ngo yatanze itegeko ryo kwirukana abantu 6600 batari abanyatanzania abita ko bari muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ngo muri ibyo bihumbi bisaga 6 muri bo 4,000 bari abanyarwanda birukanywe shisha itabona. Nusomeye inkuru ariko mujye musoma di urasangamo ko perezida Kikwete yemeraga ko u Rwanda ari rwo ruri nyuma ya M23 yari iri guca ibintu icyo gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo nawe yabonaga ko icyo gihe abanyarwanda nibo babona ubwene igihugu bwuzuye bwa Tanzania ngo bazashinga imitwe nka M23, nawe ngo bakamubuza amahoro nk'uko mugenzi we Joseph Kabila byari bimumereye. Gusa umwanditsi w'umunyatanzania Leina Luyaga ku itariki ya 17 z'ukwa 8 muri uwo mwaka yanditse ko u Rwanda na Tanzania bapfaga amagambo perezida Kikwete yari yavuze ku itariki ya 26 z'ukwa 5 asaba leta ya Kigali kujya mu bwumvikane n'ibiganiro na FDLR. Ibi leta y'u Rwanda ibinyujije mu wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Louise Mushikiwabo yabyamaganye ivuga ko icyo kintu kitazigera kibaho. Ibyo byose rero bikurura kutumvikana kandi ibihugu byombi bimara igihe birebana y'ingwe kugeza ubwo nyakwigendera Dr John Pombe Joseph Magufuli yazaga ku butegetsi agasubiza ibintu mu buryo ku itariki ya 7 z'ukwa 4 2016 ubwo yari i Kigali kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ndetse akesa umuhigo wo kuba ariwe perezida wa mbere mu mateka ya Tanzania wagiriye uruzinduko rwo rwa mbere mu Rwanda kuva yajya ku butegetsi. U Rwanda na Uganda bo bahoze ari abasangirangendo badasigana, gusa izidakomanya amahembe zo ziba zitabana. Dr Mahamadou Mamdane ni umunya-Uganda ufite amamuko mu Buhinde. Nta kabuza azi imbere y'abandi mu gusobanukirwa amateka ya Afurika y'Uburasirazuba kuko mu 1974 kaminuza ya mbere ku isi Harvard University yamuhaye impamyabushobozi isumba izindi PhD. Mu 2001 yanditse igitabo kitumvikanyweho na benshi mu mateka y'u Rwanda yise When Victims Become Killers. Kuva ku rupapuro rw'103 kugeza kuri 131 avuga ko ibibazo byabaye mu Rwanda mu 1959 ngo ari byo byaremye umubano udasanzwe hagati y'abanyarwanda n'abagande. Ngo muri uyu mwaka mu Rwanda habaye social revolution yasize ubwami bw'u Rwanda bukuweho ndetse abanyarwanda benshi barameneshwa, maze bahitamo gushakira ubuzima muri Uganda, dore ko nk'uko twabibonye uhereye muri Kabare, Kisoro na Ntungamo hari hatuye abanyarwanda benshi bisanzeyo kubera rya mateka y'ikatwa ry'imipaka.
Dr Mamdani yemeje ko izo mpunzi zafatanyije na National Resistance Army NRA ya Yoweri Kaguta Kaguta Museveni maze bakagera ku butegetsi babanje gukuraho Milton Obote. Gusa ngo Yoweri Museveni yagombaga gufasha izo mpunzi zikagaruka mu Rwanda. Ni umubano waje kuzamo ubufatanye mu ntambara y'isi yo kubohora u Rwanda kuva mu 1990 kugeza muri 1994 hajemo no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Impande zombi zakomeje gutahiriza umugozi umwe ndetse ziza no kwiyemeza gukurikira muri Kongo ingabo za FARC zari za leta ya Habyarimana Juvenal. Gusa mu ntambara ya kabiri ya Kongo impande zombi zabaye nk'izitumvikana maze zicakiranira mu mirwano y'iminsi 6 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru The New York Times tariki ya 11 z'ukwa munani kw'ibihumbi 2000 ubwo imirwano yabaga cyanditse ko iyi mirwano yabaye ubwo ingabo za Uganda zashakaga gufata ku ngufu umujyi wa Kisangani kandi uyu mujyi wari warafashwe mbere n'igisirikare cy'u Rwanda. Byose rero birangira igisirikare cy'u Rwanda gitsinze uruhenu UPDF ya Uganda. Nkuko byemezwa n'abarwanya iyo ntambara ngo kuva ubwo abasirikare bakomeye muri Uganda nimongeye kwishimira igisirikare n'ubutegetsi bwa RPF. Indi mpamvu y'umwihariko yakuruye kandi ishobora no kuzongera gukurura amakimbirane hagati y'u Rwanda na Uganda nkuko Papa Dicastes yabimbwiye ngo nuko ubutegetsi bwa Museveni bwarafashije RPF bituma bwumva ko bufitiwe umwenda wo kubahwa no gushimwa ibihe byose. Ibi rero uruhande rubisabwa narwo birumvikana ko rwumva ibyo rwakoze kugira ngo NRM igere ku butegetsi mu 1986 gusa ubundi byakagombye kuba byarahise bihwaniramo. Ingaruka rero ziva muri ibi nuko utavuze rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda akenshi ahita yihutira kujya muri Uganda. Mbaho ingero nako namwe muraziha. Iyi rero ni ingingo yateranyije impande zombi mu 2019 gusa ariko umuhungu wa Museveni General Kainerugaba usa n'uri kwicira inzira zo kugera ku butegetsi yabiciyemo iturufu afatiraho nuko akumira bitaragera kure. Ibyo rero bigaca amarenga ko ikibazo cy'u Rwanda na Uganda cyasaga n'igishingira ku mikoranire itaragenze neza ariko by'umwihariko mu nzego nkuru z'igihugu ahatarabaye kumvikana neza. Hari rero abashyigikira u Rwanda muri ibyo byose bakavuga ko ahubwo ibihugu bituranye bigirira u Rwanda ishyari muri ibyo byose biturutse mu kuba rukataje mu iterambere. Ibi nabyo bikaba byasobanurwa gutya. Mu gitabo bwe Perezida Tiaburwa Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yiyandikiye akakita What is Africa's Problem ku rupapuro rwa 10 yaranditse ati ni gute ibihugu nk'u Rwanda byahoze inyuma yacu bitujya imbere mu bukungu koko. Gusa akavuga ko byose byaturutse ku butegetsi bubi bwamubanjirije. Nubwo aya magambo yavuze hambere ariko hari abayashingiraho bakavuga ko bamwe mu bayobozi b'ibihugu bituranye n'u Rwanda ngo bitishimira umuvuduko w'iterambere u Rwanda rugeraho. Professor Rutikanga Bernard Noel ni umuhanga mu by'amateka mu gihe cy'imyaka irenga 28 muri kaminuza y'u Rwanda. Avuga ko mu buryo bw'amateka u Rwanda rwavuye kure ku buryo atahakana ko hari ibihugu byarugirira ishyari. None ni iki cyakorwa kugira ngo amahoro aboneke muri aka karere, by'umwihariko kugira ngo Afurika y'Uburasirazuba igire amahoro muri rusange? Kuri Professor Rutikanga Bernard ngo igisubizo ni kimwe. Twese nk'abanyafrika tugomba gushyigikira tukanashyiraho ubutegetsi bwiza kuko ngo byose niho bishingiye. Impamvu yemeza ibi nuko ngo abayobozi bose ba Afrika ari abajura. Dusoza rero icyo twavuga ko ibibazo u Rwanda ruhura nabyo ari ibibazo bya politike, amateka n'imibanire itagenzurwa neza nkuko twabibonye. Gusa bigasaba leta y'u Rwanda kwigengesera ku kibazo cy'ifungwa ry'imipaka mu bihugu bituranyi kuko bizwi na bose ko byangiza ubukungu, ibiciro bikazamuka, ifaranga rigata agaciro, maze amikoro mu banyagihugu akagenda kinyuma nuko akanyamuneza kakayoyoka maze amahoro akazimira. Naho General Johannes Steinhoff umudage wakunze cyane igihugu cye akatwigisha ati kunda igihugu cyawe, rwanira igihugu cyawe, wizerere mu kuri, ibyo birahagije. Turizera ko natwe ibi bihagije. Amafufu n'amafaranga bibafubike.